Ka Khasi Students Union minta kesengi ka Leit banyak Kynduh Kyrpang ye ikong Margaret Pathau bat usamla banchan terang ki balong ki Nongshim minta Shaka World Arm Wrestling Championship ka basau pulai jong usnem arajar arpuar Kaban salong hat Turkey. Hakani ka jinga Kynduh ki nongelam ka seng KSU North Khas Hills District Unit hapo ka jingelam usamla Lambok Joseph Rimbai Vice President bat usamla Sharon Thank You Assistant Finance Secretary ki Leit benno sinyang ya ka song pisa bat ki jingker khu kerdo bakin wanra biang ya kejing job Don Burom ya karib hoi district barok away. Kini ki armut ki players ki ban mi kuat ya ko dikat World Arm Wrestling Championship jadi na ko riboi to beseng ko ni ki kok yang ni armut kong Margaret Pathau bat ni bansan tirang jadi na kadang dong athan yangi kadang ko ni di singai Sloba ki kok yang ki kenang makin lek ni lek kai wanra kanam Burom district bagi jelai ko kadang ko dan yang beseng tung jing dak jing ai ki kok yang ni ai Sloba di kong Margaret bat bagi samla bansan no bebas no bebas por niru na kanyang kinauyakan ay KSU North Khas Hills but yaki seng balang rakyat bala kusyan ni kakajinya ibangin election bentang tadi ka 43 national or world championship Kaban hadapi iso convention kijing dok dan hendak kejadian lagi kita melayat kijing practice kijing teu bleiru nang kor kuya ki kum kaseng hi barok away jam kori bhai dia ai ku bleiru ya barok ki nak chong jadi bleiru nang ye ku kijing na sin beshi hajar